matemwa mane KCSE agendrete nigorite muria maorokererio a home science akorekana rituko rero somo county commissioner we county Nyamira Erastus Mbui hatebire nigo barachi kubeka himiroberio yokwene una ebikore byobongainreri mbichiko keaniwa. Omugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo amono monchereria Rogers Muturi gati yabali bande basabire amaya ase aborkyo ba grade 6 nabo igo aborkyo ba grade 9 nabo igo aborkyo bikirasi ye 12 ochiya gokole buya asamatemo ayo amanene mulikito Steve Nyariki Mbunde na ikirana sinsemecho nabo igo gotwaliganiria oroboti rokubwatia. Ekiro aborokiwa ba KCSE bagenderete gukora amatemo aseri tukoria gatatu asumuremo bwe byorokereri ho home science igo mu county commissioner Erastus Mbui mugavano Nyamira Amos Nyaribo hamo no monchorero cha Smoturi peso kire kubaganiria maya Nyamira boys Asense moyo mu county commissioner Erastus Mbui nigate birenga chie kwene kianga obuibi bwa matemu mborigo chikobaro raso mwako yoiga. Kwa nafasi hii pia kuwatakia kila laheri wataidua wetu, mitihani inaanza hivi karibuni, wale wa grade 6, grade 9 na wale pia wa kidato cha 4, na watakia kila laheri, watie bidii kivyao, kwa sababu tutakuwa tunapita pia kukagua na kuhakikisha kwamba wanatumia mbinu ambayo ni sawasawa ili kuweza kupata alama zile wataweza kupata. Kila laheri na mutusaidie kuinua Nyamira kimasomo. Omugavano Nyamira Amos Nyaribo ni igo abatakira maya aborokiwa ba KCSE Kipsea na KCSE ase county ya Nyamira. Asamarieta Engineer Amos Nyaribo mugavano Nyamira county. Lero iga abana baito wa form 4 banza matema Kenya ngima. Ngo irenga kiye kubatakira maya nakobagusheria bayakore byeno baremu naende baite banyareko kogendera uchimutu gati y'abarokiwa barense yesiro ya scholarship ye county abarokiwa chimibere na 35 abo barabangaine asekorende barabataka gati y'abaria barachigo ikaranza sogote mu wa KCSE umwako yoiga sabana be scholarship yeito ya Nyamira county yo somi abana bosa twaro is progressing ya sana ipachi entangani ya ikere form 4 abana 235 besikora shimba je bakora matemo toko batakira maya baita matemo ayo sikora jibuye twa yasete asengenjo twanyora to botakabore binyoro imya abana abo abange mbanje kwanda school asengenjo ita abandi nejindakana ose ebarwete mejeta rikwenyara yene progressing ya twaide step entangani baikere form 4 abarabuto batakira baita matemo bachimotwe Rogers Muturi omonchororia korunyamira boigo ni gaireri bagerio kubatakira amaya boroko baraikaranza matemo mwako yoiga lande tiangireri bageri ngakire abana baito ba grade 9 na grade 6 na form 4 bali bakora matemo na bagwishiria amaya bakora matemo nobolemu igo na bagwishiria amaya on behalf of your guardian angel services and on behalf of myself and my family. Steven Nyariki Mbunde, Soko TV.